Kene no tim no Durdanto 5/5 Jatuh ya Pak Komega naik. Jatuh ya Pak Komega naik. Basketball. Jockey win 30,000 rupees check. Jong khela 10 Kanjanpur White bro khela ke ha dra awareness kam football local tournament sadio 22 start to ini 11 ini ada pale ha ini final match ha ini ro phaye chin pandawo match o anchar phenai chini PTA disni yen sar sar mo chini no pandawa brang pha ake logo phenai chini minister sir bisupati sir ko chini logo phaye pandano anchar pha Enggak ini jam tu tim baik thong lai berkong lai labo sa sar ini ro timo ke 10 Kanjanpur White by versus Laljuri bro thong lai pia Laljuri no win e tha ke brang paya tha jini first prize nai jini ramang sar bisupati sir no ko bung ya kai ri ha first prize ate second prize ye swell sal ya kai ri enggak ternyata kau asu sal rom ye thong saya phaiha player nsa kala tini balai to lekri ke thomon nsa kala nuk pasamchu bare ke khaksam hamaya be pio tini 22 ta inch khela chole mon tiya player oni saka mohapo khokchima khokpi mo kuri ke tini sang baikena tini mas ke ha 1-1 pai ye tini ta kama ke suplung ke rai samon je pai ta mon de lawo suplung ke mon ka lawo joto dolsor nai to nai ake joto player so mo tre bangma tim biner mo po khaksam hamaya be ke Sa wina rimole msa daiksi beke wina rumi brang wai tham thunye brang wina ro ha tini mane tinta gol bai nang white bra kha ke noi ne tini ke brang Laljuri 3 White bro 2 bro win